Ял жинезем пір жоғышлы болса, еврлыға парындарашы. Чуваш Академия драма театринже Марина Корягина пьесы дырықлартна теле кайге спектакль премьери бүлже. Авторында мінле қызықлы темына хускатна тада артисемына сцена жинже мінле пұрны жагертне. Леонид Петров корреспондент қалазығдардать. Пьесыри еш пуш петсе бұраган ялда бұл заирдеть. Шурцем пушанза бұращы. Колхоз панкруда духныбе, эшсер юна выбитти аршинзем укша деньги жираза, пызык хуазыне духсагаящы. Шамрык сем юлман. Шаунба ялда ажа земде жүк. Шагынбе гюгерчиге халі, чилай чваш ялінче санама булать. Авторынде Марина Корягина хыйын чуненде мәниратныне ширны булганде ол. Олда ялдан духныскер, яла час-час кайса жүрегенскер. Ялды, халги ялды ларудоруда палетвел. Хыйын жуғжырзем телей бірге кунда дұқса бұрашы бек тойынад. Нумай идулартны был мәнре шин кашни жин телейі хыйын майлы онланад. Шағы идузем телей хыйне хый келеди ол. Еунжын крешмелей, жак телейжын. Ялда вренегенсем пулманран шкула хубасы иду зиксе дугать. Шаунбегех клубпа ытты социалы объектада шырачакма булдарашы. Шак еварлхран тугастезе хирарымзем демография лайхлатма жутлашы. Анжақта кундада кылдык сырмар. Таврарада пірден бірар жингына бұрынать. Хирарымзем ана пайлаза хиришсе бідеші. Вадыжин дезе ағалден галаман. Шыршылдан иртнех ведура генеми пурнышран уйролзага ичень, яла телей кайыкне таврас ялаплыға хыжине илет. Кунбек спектакль земзем кирлі, анди шак залара лараганзем шутлачыр, тен кашнернерек яла жүремелі, тен тивишлеганова дұқсан ялақ пұрынма қаймалла дезе. Ішлеме биде гымылы бұлжы, Валера Карпов лартын спектакль зенже еппіррегін амары бұлядып, бұл ялана тарын шуғышне турцагларма дырыжат, артисене ужымлық тузабама дырыжат, хай артист пулнымай, шавынбада мұқтав дұрра спектакль шутладып онышлы бұлза дұқры дезе. Телейгайге спектакле артисем кіске вғытра қадірлезі жидерне. Эшленемай мұскаралы саманцемде бұлны. Постановкына вартма труппыре актрисы зен ытларақ пайне явыштарны. Теп рольде вара пірден бір аржин. Кураганземде сцена жинже выляганзембе пархум жинже бүлдеш. Театрда жүресе хамра-хамыр, кымылзене, шамбек, тебір жүхне евір, вғытсене шағында келзе, савынза, хамра-хамыр савынза, ебір хамыр, пулашлыға, хамыр пурныжа, көштек час сабыны бек түйінет мана, еп шамбек шутладып. Көмілдан бұқсалардың мұршап спектаклья. Келешірі, бейде келешірі. Хамыравали бір малашлық, шамырсен малашлықне бұрдымыр. Шынақта шамбек тұрышса, бұрде бірлешлезе, бұрынзан, перен бұрыныш малла, дананза бұраса жанат бұр. Телейгайге спектакле тебірхут Чуваш Академия драма театрин сцены жинже юбау ихен ширым 2 жинже курма бұлі. Чуваш ең Вали Леонид Петров.